ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je šta je propušteno da se uradi? Da li u Nairobiju, Čačku, Kraljevu ili u Beogradu? Je li moguće to? Odakle ovo? Samo je pitanje imali para. Koliko ste se time bavili? Ljudi postavljaju i pitanje U središtu pažnje. Da objasnite, da prost čovjek može to da razumije. Cena se ne zna, težina se također isto ne zna. I desila se ta jedna prevara. Da li vi, dajete takve kredite? On će da kaže, aha, prosto me strah da li ću da moći da zaradim. Ovo je emisija u središtu pažnje. Dakle, čuli ste, ovo je emisija u središtu pažnje, došlo je vreme za naše gošće. Ali pre nego što predstavim gošće, samo da vam predočim gde se mi nalazimo. U ulici Hilandarskoj u Beogradu, preko puta nas, kroz prozor, malo ukoso, gledamo Trgovačku školu. Trgovačka škola je zadužbina Evgenije Kiki. Čitav ovaj kraj Beograda je pun prelepih zgrada, koje su bogati ljudi pre 150 ili 150 godina napravili i ostavili svome narodu, ostavili svom potomstvu, mladima, učenicima ili već iz raznih povoda i raznima. U ovom trenutku u Skupštini Srbije trebalo bi da se već nalazi i umnožava novi nacrt zakona o zadužbinama i fondacijama. Zakon o zadužbinama i fondacijama u Srbiji postoji već više od 100 godina, a naše gošće su Ksenija Gravac i Tanja Bjelanović, također iz jedne samofondacije ili fonda za Balkanskog fonda za lokalne inicijative, koji je zajedno sa Ministarstvom kulture radio na novom zakonu. Dakle, Ksenija Gravac i Tanja Bjelanović, dobar dan. Dobar dan. Kako je stigao taj novi zakon uz vašu pomoć za Skupštine? Dobro, stigao je zaista uz pomoć i podršku mnogih fondacija, zadužbina, zainteresovanih strana kojih se naravno tiče taj deo zakonske regulative i razlog za uopšte inicijativu za donošenje tog zakona bio je taj što važeći zakon je prosto zastareo i on je iz 89. godine i potpuno je neadekvatan za regulisanje ovog fondacija i zadužbina danas u ovom savremenom trenutku i u ovom društvenom kontekstu. I sa idejom da rešimo prvo i zakonsku regulativu i da će to i omogućiti fondacijama i zadužbinama da lakše funkcionišu i operativno, ali isto tako i da podstakne negde i da probudi malo i osnivanje novih zadužbina i fondacija i uopšte duh zadužbinarstva i filantropije. Želeli smo da osavremenimo i da napravimo u skladu sa najboljim standardima i adekvatnim za Srbiju, ali i u kontekstu negde u skladu sa standardima Evropske unije, takav zakon koji će na najbolji mogući način regulisati to polje. I eto, mi smo organizovali radnu grupu, tu su učestvovali mnogi eksperti, ministarstvo je bilo uključeno, zaista je lepo tekla ta saradnja. Naravno, postoje mnogi problemi i prioriteti u ovoj zemlji, pa smo malo čekali da on dođe na red, ali eto, konačno je vlada usvojila predlog zakona i on je sada prosleđen u Skupštinu. Za par meseci očekujemo da će biti i donet. Da li je to taj okvir koji će omogućiti da vidimo neku novu lepu zgradu, ako ne u Knez Mihajlo, ono makar u Valjevu, Kraljevu ili na Novom Beogradu? Pa mi se nadamo da hoće svakako. On reguliše i neprofitne fondacije koje funkcionišu u javne svrhe, ali takođe omogućuje i osnivanje fondacija u privatne svrhe. Tako da i pojedinci koji raspolažu značajnijim sredstvima apsolutno mogu naći načina ili putem zgrada ili na druge načine da ostave nešto ovom društvu, da ostave nešto za opšte dobro i da na jednostavniji način funkcionišu. Nešto su smanjeni iznosi koji su neophodni da se pokrene zadužbina, da se počne uopšte sa funkcionisanjem zadužbine i fondacije, a za ovaj deo fondacija koje rade u javnom interesu je potpuno ukinuta ta odredba da je neophodan neki početni fond, početni kapital, tako da vi prosto samo dobrom voljom, da kažem, ako imate ideju i želju da dajete i da ulažete u zajednicu, možete prosto dobrom voljom sa osnivačima se organizovati i napraviti fondaciju i onda dalje ulagati napore, naravno da se ona puni nekim sredstvima i da se ta sredstva ulažu na najbolji mogući način. Ja verujem da ne postoji građanin Srbije koji ne zna za Kolarčevu zadužbinu i koji ne zna makar sa televizijske slike, onu prelepu salu, koncertnu dvoranu. Kako danas izgleda moderno zadužbinarstvo?
Nekad su se pisali testamenti i ostavljalo se. Pa prosto jedan deo je, da kažem... Kako to danas funkcioniše? Pa zadužbine, ono što smo mi, iskustvo koje smo mi stekli kroz izradu ovog zakona jeste bilo da negde kao jedan od velikih problema se javljao baš kod zadužbina koje su, da kažem, u vidu nekretnina, bio je taj što je nije rešena denacionalizacija. Prosto to je neko pitanje koje njih tišti i muči. A što se tiče nekog savremenog načina zadužbinarstva, mislim da se ne mora svesti neminovno na takvu vrstu, na nekretnine i na zgrade, već da postoje mnogi i ovako moderniji i alternativniji načini da se podrže različite dobre inicijative u društvu i da možda i Ksenija može više o tome da kaže o tome kako današnje kompanije, današnji poslodavci, današnji, da kažem, biznis sektor, odnosno poslovni ljudi, ljudi iz poslovnog sektora ulažu i na koji sve način oni, kažem, ostavljaju neku zadužbinu, bilo duhovnu, bilo materijalnu ovom društvu. Bill Gates je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. On i njegova supruga su veliki deo svog bogatstva, to su desetine milijardi dolara. Pa evo, nama su jedni... U filantropsko dobrotvorne svrhe. Sigurno, pa i ne samo Bill Gates, pre njega, mislim, evo mi sarađujemo sa fondom braće Rockefeller, baš smo juče imali posetu Hakija Bazija, koordinatora njihovog za ovaj deo Evrope, i oni su isto slično ostavili jednu porodičnu zadužbinu koja dan danas funkcioniše kao fondacija i podržava, da kažemo, od Kine preko Balkana i tako širom sveta različite dobre inicijative. U svoje vreme i Mihajlo Pupin i Jovan Cvijić su također bili dobrotvori. Pa mi smo pomenuli sada neke od tih dobrotvora iz naše istorije koji su jako značajni i koje verovatno, kao što ste rekli, većina građana prepoznaje bilo po njihovom imenu ili po onome što su učinili, po tim zgradama pored kojih svakodnevno prolazimo. Verovatno za većinu njih i ne znamo da su ostavljene narodu praktično Srbije. To je istorijski jedan zanimljiv period sada ove pojedine ljude koje ste pomenuli, zato što su ljudi imali tadašnji imućni ljudi jednu vrlo jasnu svest o tome da je neophodno uložiti u zemlju koja je bila siromašna, ojađena ratovima, stradanjima i tako dalje, i gotovo su nakon, recimo, svoje smrti, odnosno nakon njihove smrti, svi ti testamenti su jasno čitave imovine, ne samo neke delove imovina, zapravo bile ostavljene. Kao što je u to vreme, recimo, država također se jasno uključivala u taj proces prosto revitalizacije time što je određene ljude mlade slala da se pored Srbije školuju u nekim zemljama u regionu i van regiona koje su bile napredne evropske zemlje i tako dalje. Sve to. I ne govorimo samo o ljudima koji su bili, recimo, veoma obrazovani, pa nekako su bili svesni tih ideja jasnih filantropskih u razvijenoj Evropi tog vremena, već govorimo i o tim ljudima koji su možda bili mali preduzetnici, koji su potom, da kažem, nekako narasli, kojima je bilo jasno da treba pomagati. Prvenstveno se ta pomoć davala siromašnima, udovicama, bolnicama i tako dalje. Znači onim potrebama koje su nekako bile vrlo jasne u to vreme ratova, stradanja. Govorimo recimo o periodu nakon Prvog Balkanskog rata ili slično. A danas takođe postoje takozvane ugrožene grupe. Znači postoje ljudi kojima je neophodno prepoznati da imamo više, da možemo da pružimo tim ljudima. Mislim da postoji prosto filantropska ideja da ne postoji osoba kojoj ne možemo pomoći. Koliko god da i nama loše, da uvek postoji neko ko se nalazi u lošijem stanju, da li je to ekonomskom stanju, zdravstvenom, kako god, kome se, znači, može negde, gde se kod vas može probuditi.